khuang choi tlani som pasari ania is azote chanila kan lo lom le vek chuwa tunruma hian US ina Venezuela le helai rambiala ruihlo tolte operation nei chungchang le kai nei te kan ngai thale dona hemi kai nei deu hi ti chuak kan nei to amaro chu chiang jok le thil theng thar jok te kan han septel don bokani tuna hian US chuan Donald Trump malak na in asipai te chuanin indona muala ni lo ruihlo tol rutu te ma chonin chutiang laka chuan indo an puanga sipai indo na ni lovin narco terrorist an tia ruihlo manga sumdong le chutiang ang mi hlom tak tak te beichuan ni US sipai han tam tal ta me kani hi suidan sang om thei boka US and Venezuela hi paithla ka tum tianga zonga soite pon oma amairo chi US chuan helai Venezuela tanga ruihlo tol ruk na lian tak mai thleng mek te tuipui kal tlanga ruihlo tol rutu ten long manga chutiang sumdon na lian tak an kalpui US ina atuar mek chu anen thei to lovani trama malak na awang hian tuna hian na takanor chho ani ta mekani US sipai da chuan Pacific khochak lam tuipui konga ruihlo sumdon na lian tak mai ti top tumin ma an lak chhun soma helai rambial tuipuya hian US indo thlo na phur indo long lian tak mai khovela indo long lian ber tia soi USS Gerald R. Ford kha US chuan atira he indo long lian hian thlo na zate la phurani chu mai ba ka aircraft carrier te hian mani mai nan thok chuak lova an mani veng tu indo long lian ve tak mai football field pahni chu zom taila chu tiang borvel chu tianga seile lian chu turu takan ni chu tiang destroyer te chuan in aircraft carrier hian veng boka destroyer ai te ret frigate chanom lea football field pakhat ai sei ret te pon ni chu tiang te chuan ni ya destroyer ho ai hian te ma se heng te po hi lian tham tak chuan ni chu tiang te chu missile ka thlak na rafashan mai ral thuam changkang ber thuam an nia aircraft carrier thachang dolin han veng boka ven him na an thoka mel malam be ngai po ni se in ring takin ral thuam fam kim nen tuipuyan tol dul zel mai ani sipai tam tham tak US chuan atir boka aircraft carrier a hian sipai sang engemaw zat an leng hrim long na thokte Navy section te aircraft section anom hrang boka chutiang chuanin mi sang nga borvel zathian phusa ani thingtlang in zali zanga khomi pui chu he Gerard R. Ford longliana hian an leng vek chutiang khopa turu chu ni chung ruihlo manga sumdong US a harsat na boina mangan na thina shalai te chunga thlentir mek ruihlo tol rutu te dau chuan chutiang ral thuam lian chu US na tir chuaka tuna hian operation an nei mup ani US sipai te chuan helaya be pui an thlak na thara hian mi pathum an that le towa September thatir lama tang khan be pui thlak na hi voisom ni pakhat zetan nei to Trama official te chuan US ruihlo lut ti top tumin thei to pan chu mekani US chuan in rin khan Pacific khochak lam ruihlo tol ruk na kong nia soi tuipuya te patrol an kalpui le heta hian silai kengpol te nen an in kapa mi pathum an kap hlum ti in Pentagon chuan thu chua asiam US Southern Command chuan social media post an siama intelligence tena an thudon bozuin heng long hi dan lova tol ruk ruihlo phurna ani thuan nem ngeta tuna an malak mek nei na huam telawang hian he damdoi phur long lian hi bei ani thu chua chuan international waters khovel tuipuin trauma he longa omlai hian Southern Spear Joint Task Force ten an nang chinga heta hian in beina thleng chulai mun tak chu khoilai nge exact location hi US hi chuan an tar lang chia lovani he be pui thlak na tharlam ber hi September thatira tanga US sipaiten ruihlo tol ru long an be voisom ni pakhat na ani hi US ruihlo tol ruk tol luna kongpui pakhat ani wangin Donald Trump chuan heng ho laka hian in dawa puanga US Army te atir chuak ta ani kha voin thleng hian hein beina hian hellam hel timaila ruihlo tol ru helpol narco terrorist anga US ina anpuan helpol anga anpuan chung member somriat chuang chu US sipai kuta tangin an thi to Congress dan siam tu te human rights group le US General Puiram Tren kat te chuan he thil thleng hi an dem ve boka
US malak na hi than ti lo thuan au chua puya indona nilo sipai le sipai indona nilo hetianga civil laka be pui thlana kalpui hian dem thu hanau chua puya amai ro chu Donald Trump ngai dana chuan US thalai rolte US mi pui tana himlo anram run ang tho thanga ngai ruilo tol rutu te chutiang te chuan nia chutiang anram run ang tho thang kalpui tu ruilo tol rutu te hi Donald Trump chuan a hol hle ni na hriata an laka in do puang rup mai ani Trump administration chuan be pui thlak dan hi an update zo boka engthu nei nama an bo chiat lo thuan soya Justice Department chuan dan angin hei hi kalpui ani thuan soi be pui thlak na thara hian cholni khan US aircraft carrier changkang berber Caribbean tuipuya hian an tola heta hian silai indolong omsa te heng ho hian an zom ve don bokani US chuan tuna indolong an tir thar hi Caribbean tuipuya an tol pheitir mek America Trump administration thil tum tak hi enge tia inrin siak pol te pon oma ruilo pol nena indona puan chau pielama hian agenda lian zo ka om ni in mitam tak chuan an ngai ani US Gerald R. Ford indolong lian khovel indolong lian ber hei hi US chuan helai rambiala hian atir towa US firepower kol nember he US indolong lian hian zui tu nei nual ni chene kan soita kang khan destroyer tele frigate stand an troi om ani Operation Southern Spear Mission tuna hin kalpui ani US chuna kalpui meka heng rui hlotol rutu te nena in beina chutiang laka be pui thlakna Operation Southern Spear Mission chu kalpui ania US Navy ten hei hian enkol do bera heta hian marine singkhat sang ni velte po anin rol mekani carrier strike group a hian fighter jet le guided missile destroyer squadron an tel boka cholni jing khan British Virgin Islands bula ani gada pashes an paltlang ni in Navy thu chua chuan a soi US chuan ral thuam atir bel tina ni chu strike group kai hruai tu Rear Admiral Paul Lanzilota chuan American indolong lian tak tak te helai a hian tir an ni toan tam tal meka chung ho pui tur chuan thlop tur chuan tuna hian indolong dang tir belani le ta ati Western Hemisphere narco terrorism mit turin tiang chuan be pui thla ka ni tuna mala mek te kut tha ti chak turin tuna hian sipai thren khat le ral thuam dang tir belani thuan soibok Caribbean le Latin America bial enkol tu US sipai commander Admiral Alvin Halsey chuan in thu chua siamin American sipai te chu kan bial boruak ti chet tum le min be tu hlo om rol ra la chet na kalpui thin tu le rui hlo tol tu tenen in dona a kalpui mek ni na soi chu alien pom ma chon turin US chu in bot sei ni na soi bokani bot strike campaign mang hian Trump hian enge thil tu ma nei ti hi zona alani thawa Caribbean le Pacific khochaklam a rui hlo tol na kong tuipui kong te chu tuna hin in dona munan chang mek ania US chuan thlona manga be pui thlana te po kalpuya September 30 Trangkhan tuna hian chumlo chatlavin Operation Southern Spear tia US in avo chu vung takina kalmekani Indrinia khan be pui thlana hnung berani china kan tarlanta kang khan US sipai Pacific tuipuya chetla ruilo tol rutu tenena in beina hian mi pathuman thia chutilai chuan khovel sarkar tamtak chuan US malak na hian soisel meka marachu engtia anti thein nei chuanglo engwangin nga US hian strike he kalpui thin President Trump le administration member te chuan helai biala be pui thlan huai hot hi Latin America atang US sa ruilo tol lu na mun pui le kong pui ani wangin chumi dangjat tur chuan ma an lani nanin soi pu chua siamin Defense Secretary Pete Hegseth chuan he campaign November ni som pathuma officiala Operation Southern Spear tia vo kalpui hani thu soin hi kan hemisphere atanga ruilo fir fiak pai chua tumna da bau tumna hani me mi tumna ni kan mi puite thattu ruilo manga sum don na hi noi bau kan du ni tin hi US hum himna atana malak na ni thuan soi ma se US in ma alak na hian tunge a target engrui hlo tol rutu tenge US hian ma chon ti zona chu Pentagon chuan official in a chang lem lova Hegseth le official dang engamozat chuan target hi kumtira tanga Trump administration ina ramdang firfiak pol anga an puan Venezuela a gang Tren de Aguara nena in zom pol an ni thu tarlan lo ni towa US official te chuan hebe putla hoi hothi rui hlo tam tak Mexico le
US รัมรีปัลตลังชินเฮาชุมีอันรอนตอลูนะเนียสอยอันนี้ September นี่และ November นี่สมปรุกอินการคาน US ที่ไปที่เฮียน International Waters ะไว้สมหิปะขัดเบปุยทักนันโลกัลปุยตัวลงสมหิปะนิเวลอันเบยโต Caribbean และ Pacific โคชักลมาอินเบนะฮีอาลียนเบระแห่งเบปุยทักนัตมจอกฮีเวเนซุเอลาและโคลอมเบียตุยปุยกามัดเฮงานีอะเวเนซุเอลาและโคลอมเบียตุยปุยอาเฮงานีอะ US Southern Command ส่วนจลนี้คานันเบปุยทักนันหุงเบรอันกัลปุยถูซอยนนิเชนกันตาลันตากังคานมีปฐุม narco terrorist ปฐุมทาอันนี้ทวนพวงอันนี้ค่ะ source 10ขัดส่วนตัวนะ US สิไปนะ operation นั้นกัลปุยหนูเฮียนวอินแข่งอินมีสมเร็จปฐุมอันที่โตอันนี้ตาลันอันนี้แห่ง strike เตฮีดานหน่วยกัลปุยนี่Donald Trump administration ส่วนไปปุยทางในฮิดานังกัลปุยนี่ทัวโซยาอเมริกันนุนนะชันหิมนานอันรัมเวนหิมนานจุดยังมาลานนี่ทูหันินซอยคองเกรสเนนะอันพาราชวนอิน US ซูรุยโลคาร์เตลเนนรัลทวมมังอินเบยนะอินน้ำหน่อยตีตาลนันนี่อันทิลตีรุยโลตลรุกนัด United States ตานะหิมลาวะ United States ดาวนะฮันยาจุมิดาวเลตชวน US สุอัจฉริยะนี่รัลทวมเนนติชูอันอินซอยดานะนี่ดานลำมิทิยามเช่นขัดเตชวน US เบปุยทักนะฮิดานกัลนี่civil mi te chunga beina rong taklan tirna ania international law kal ani thu an soi ve thunga International Criminal Court ICC chief prosecutor Luis Moreno Ocampo chuan he US chet na hi mi hring laka dan bo chiat na chiang takani thu BBC a hril thung social tu te chuan White House in atir lama be pui thak na kalpui tura phalna peka US dana zomem ti te an zota US Constitution ang chuan Congress chawin in dona puang thaya October tha khan President Trump chuan US chu Venezuela bula longte ruihlo phur longte beitur khan phalna Trump khan ro petoa mase administration chu Congress a akir le mai thai mase administration chuan an hnuwa Congress phalna le mai dona ni ti khan thu chuan siamani kha US hian Venezuela beiturin in buat sem ni hebe puithlana kalpui me ka hian US chuan Venezuela atanga hlavak lo Caribbean le Atlantic thanglam ma te strike power na satakin akalpuya he force hian USS Gerald R. Ford aircraft carrier khovela in dolong lian berte po an chopa chuba ka guided missile destroyer te amphibious assault ship rang te sipai sangtel te US chuan da a nichina kan tarlan tak ang khanin Indolong thren khat te po helai mun pan anom mek bokani chuwang chuan ruihlo pol donan ringot hetiang khoparal thuam hlo omle ral thuam tha khovel indolong lian ber te thleng in US ngati nge atir ti chu zona nia chuwangin ruihlo do pol ringot hi atin zona ni lawang Venezuela hi sarkar thlak dang lam tir turin an sarkar thlak turin US malaka tumani yang ti chu conspiracy theory ang dewin akal meka heba ka hian US combat aircraft te chu Puerto Rico a be stranga chhop an ni meka US long range bomber te po Venezuela tuipui kama tanga hlavak lawa te an thlok kwal reng bokani Trump hian Venezuela rama hian CIA te chu aru ka mala turin thuneina pe ni in mandewa zona achanna khana soya mase chu chuan enge an ti ber enge engnange an thober ti ero an soi chiang lovani hetiang zongjong han ngai to hian US hian Venezuela hi darikin bayatum emni chutmi tan chona in bot sei mek emni ti chu rindan tlang lon tak pakhatani ani lo le President Maduro a sarkar left wing socialist sarkar chu paithlak atum ni in expert thren khat ta chuan an lo soi ve mek boka November ni thum khan Trump chuan Venezuela ne na indona awm thei thu alo soi zo to a mase Maduro anram president ni chung chu chutiang boina ta chu om rengang ati US hian Venezuela laka hian indona nei donem ti zona changin US president hian CBS a 60 minutes program an komna hei hi thil thleng thayani ati Maduro hian engdin nge a chan let Maduro sarkar chu US chu hebela buena siam tu an puwa a sarkar paithlak tu ma an pu hei wanghen Venezuela si paite chuan readiness exercise an kalpuya engpo ma chon thei turin in ring takin Venezuela si paite chuan exercise te pon nei ve tluk mai ani November tha khan sipai massive mobilization apuanga tengani chuan rampu ma sipai noi hi borvel tir chu an nia engpo thleng theilaka inral ring turin anin bot sei ve bokani Maduro hian US chu Venezuela rama in rol lonan vokhanna pe
kan ram chunga ron in rol su se tin US chu awawa remna siam turin ngen zo kani helai hmuna hin in dona omlo in dona engma buaina kan nei lo tin a soya Libya a buaina to lova Afghanistan a bo buaina to lova kini Venezuela po chu tiang bokin buaina kan nei lo tin Maduro chu November ni som thum kan CNN in an kom na lo sei to boka chuwangin remna muanna kan nei me kan ni chumi vong him tur le vong nong tur chuan ma kan la ani tin a soya US chuan malak na zom turin ati ve bok ani kha US hian engber nge athil tum ti hi mitam takin an in run siak me ka nia amaro chu tuna athil tum mek nia khovel hriata puan chu US a thalai tam tak suat tu rui hlo tol ru tu te chu tenga an chet velna ti chiat te he rui hlo tol ruk na in nam hnoi member zong zong te noi bo atum ni na langa chumi tan chun operation te pon kalpui ni kha mara chu a phena hian thil lian jok agenda lian jok US hian nei nge Venezuela oil adu wangin a chele don nge ti te po US che dan ngun takalo clear expert thren kat te chuan an soi ve bokani ole ka ti china khan kan du tok le photang enge thleng zel don te kan ngai chang zelanga khovel thil thleng thar berberang te lema han thlur bingai do te isa zo te channel a hian kan han ti chhuak thina in lo ngai chang zel don nia